Ilocano. Itay pabaknagen, di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwaken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwaken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. damay ate kanya nen, damay. Damay tatay. Hello, sound check. Sound test. Ibig sabihin niya nga hello, sound check. Ayan, apo, Diyos ko. Kasgata man lang surusuron. Medyo nabigsa na ayan, good afternoon everyone. It's another Sunday. Dito lang po 104.9 XFM. Exciting. Ket, Supay Apo, nagatutao na jay local government yun from one. Tapos bangbat ni Apo Manang Amy Marcos. Yan. So, no kayo nga makita po. At please feel free to drop by. Anyway, good afternoon. Katagiti manarimanyak. Buya. We have 32 viewers as of now of this moment. Hello, Manang Len Baldoria. Yan. Hello, June and Chet and John Marco na. And pa-shoutout po mga idol from Martes Espiritu. Kasi kamot iso mo kung madi makita no kat microphone ko. Nagaro kata kita ni live. Amo pa yung nakita? Yan. Itamat XFM. Ano sinataditan? Umpay mat. Basta dati 5 nagbuybuya. Nga maumpay ti nagpari na. Umpay. Pa-shoutout mga idol from Marites Espiritu. Yes, hello Marites Espiritu. Siyempre, okay. Ay. Yan. And kada kita ikayat na po reach out. Dito kami lang po 0905-808-1259 for your request and dedication. Ngaron, rogyan min ti kumansyon. Bimulalayang nga ayan, agpukaw-pukaw di agbayag, aglisik na agaywan na, tatlong agtal na tuwirik na, ayat agimulalayang, naulpit man ang alilaw, takas kalapat patawket, iyaw awan nakauray painuting at aldaw. Mari pipirit tuwing akin, kaikul punak tulaen, gandat mo't mangirurumen, mangikul pong mangitulmen, ngem nukas putnunet laen, urusan man jay bitbituen, tatamong amati at adin tuket agkupas di mulalayaw nga ayat.
pipirip tuloy nakin nga ikulpo nagtulaen kandat mo't mangirurumen mangikulpo mangitulmen ngem no kaspun numet laeng puro seman jay bitbituen tatak nun mamati at ading tuket ag upas pimulalayaw nga ayat tatak nun mamati at ading tuket ag upas pimulalayaw nga ayat. Okay, that's it. Kunan na dito ini kabsat Ma'am Alice Lazaro ni kayo na barang malam yung karuba request ko man dajay Fools Fall in Love in para ka dagiti padak kan kanayon nga agning tengeg iti programa yo sa dinuman ti pakadandanonan yo. Okay, surutin ta kayo latta. Agyaman kabsat Alice ngem ako pa'y nakanta deta Fools Fall in Love. Bayam ta i-research ko data. Ambok nga napintas gayan data kahit kasama ti kwami kahit no na-requestan ay kahit padasin mi nga dingken if it is danceable ay kahit practice mi if it is copyrighted iloganok pa o kasi di pa may aktat nula ang ma-perform mi da kita nga kalikagom yung nga mga gan. Okay nga rod balong da kita pa adita YouTube na umadarudan. Please do share our YouTube videos ngem dispensarin nyo ano nagpatalas as kat i-mute ko ta kamkamatin na kami di copyright. Ayan, pa-shoutout po mga idol from Marites Espiritu. Sheehan May Libed. Hello, Karuba. Pabati po sa lolo ko, Pedro Libed. Love from Solano, Nueva Vizcaya. And para guys po, Dungdungwen Kanto. Thanks po mga idol from Marites Espiritu. And Rolando de la Cruz. Good afternoon. Blessed Sunday mga Lodi. Ayan, Edmond Flores. Naimbangal daw ya po. Pa-shoutout niyang kalabaka. Nga nakatawa dito ay waiting shed watching here in San Fernando, La Union. Wow, nagsaya at man. Good afternoon, Matt. Kini Mama Dani, kini anting ay nakatune in da. Yes, kanayon from the very first episode of Adda kami manen. Auntie Miming, hello. Ayan. Muda man. Jam mo man. The Facebook na. Muda mo. Ayan, Leyan May Kez na yung bangal daw yung mga idol. And RFME, hello manong kinating. Kamusta kayo? Para kayo samantay buksit. Tadanda ni manan paspa. Adumanan makanan. Uwan la unay. Okay. Medyo man kwa, Shanghai. Shanghai. Spaghetti. Yan. Oh. Pansit. Maha. Anyway, kada kita ka tagapagkarangayan, once again, good afternoon, especially kini Mamak Dani and Auntie Miming. Please stay in love nga kunata. Di ka di. Okay, may sabi nga sunata ulit. Sa man timang tiro man ang tadamdama, si kantumot ti maparikat balong. Nagpasyarak itibigan balasang inak na sara indatong kuday tuy ayak ilwadag na dinakayat kinigdayak kay ketmayat nagpasyarak itimalen bakit metentay umayen sinaludsod ko tinagan na ayan ayat timbaga na ket ko na nagasawatan ngem uray no kasta asawa ek idaadua paraan anak jay ubing para awir jay bakbaket tila ang ken no penget da Tiraam na talaga ya, or second voice. Uray nang isip tayo nang isip Lugaraw na't naparagsit Kaarig na't alugiit Sumisit
Siksik sumirsilip no tukmaang agkulagkit. Uray na pugot tay na pugot, noramit na tay na urnos. Kaayit na tay balitok wenno perlas anabato, apagraywan day ti puso. Kasta asawa ida adua paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbakit ilaan kek no penget da ngem uray no kasta dilak kumakagurgura tatay kan adda palad na adda kan bubugawan na sek na nalatay sek na Ayan, for those who want to reach us, once again, iti-text line tayo, 0905-808-1259, and you can always call us anytime about mai-air na nyaman tiket yung ibaga kata kita ing-ingungot nyo tibiyag. And numot Facebook ti pagkita nyo, pero kita kami lang di jaya 104.9 XFM, no YouTube, kita wala ang karuba ko na dito yung cellphone yan. Yes. And of course, at the apo iti apps nga mabalin nyo nga usaren o kahit iti slow lang poor connection, slow connection kay laeng. I-download nyo lang apo iti apps nga XFM and then italmog ka nyo iti Santiago City ko na na. Yan, mga ganda kami. Hampay ka nagka-start internet iti taon ti video na. It's just a radio app. Okay. Madungag lang. Narod, ano ti ko na ta? Ayan, kung natin tayo Facebook Live tayo XFM ni Solficio Labasan katagboy boya. Wow, kita man ng yes na yes. Watching mga katropa from Cesar, Montana. Wow, dandali nga nagbaling artista dito na Montana. Para kay manong Jai Victoria, nga ni Edmond Flores. And Okay. Chema Pablo, nice, you're back from Ilocos Norte. Nak ko na naman. Wow, okay din pangaldo yung manong kablawan man manong ti family Mateo dito barangay Sinili kantaan nyo man da jay Puksi. Boksi. Yan, ano di request tayo mo? Victoria. Victoria. Okay, ita may isang barangay dito ay Alicia Isabella. Guro ka tabi ko kay Victoria. Dapat ko San Mateo. When dapat di Victoria. San Mateo Isabella. Victoria Secret. Okay. Victoria. Napanap nagpasyar jay downtown at dan nasabat ko abalasang inidayak iti kanigi imisem nakasamsampi Victoria tinagan ko kinunana inaren ko ni Victoria itinabayag no kay kasta tibanag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria ay nakulon nanoy ayat ko when nagganas tunggal aldaw maglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngem malas di amin amalas inangaunak negasa ididinteng ti may sa pasama
makasarita. Ay pero pasensya daawanin ni Victoria. Intaray day adik akaruma. Nasakit, tinakem ko itinapasama. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen ti liw-liwat ni Victoria. Ket awanen iti denak. Naglabas ti aldaw mulan ken tawen. Nadamag ko ni Victoria simbang peten. Dabus ko sinarungkaran, mailiwat unay ken kuanan. Ngemat damit ti ubing nga kaduanan. Ket dita tinagpatenggaan daytoy kanta ti istorya may panggep ken ayat. Tanag subling ti liw-liwat ni Victoria sinublianak. Nugitin ka doblean na denggen daytoy kanta. Ubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Okay, garo, dagsubli dagiti pagayam yo, kalpasan, ti sumagmamano apalagip. Hello, ayan, big sound. Okay, we're back. Sobra kinabigsan na tatatatan. Ayan, and we're back and you're still with Manong June and John Mark de lang apo numero 1 to nga programa dito 104.9 XFM at da kami manan. Okay. Hello. Ayan. Ayan, gawa. Okay nga rod. Once katagitay dumdungag kan agbibuya ba lang dito YouTube? When Placida Pardines, hello sa mga kapwa ko Ilocano, kamusta kayo dyan? Sa Isabela, kunana. And Honelo, ubanan na yung Bangal dayo karuba, kablawan niya man to'y duwa nga anak ko, Suda Joy, Ken Niki, Obanya. Ken ni Bakit ko, iso ni Naning, request ko man jay, kas makitam, thank you. And Saint Spot, one day we'll invite you in the heavenly Springs Resort in Bambang, Nueva Vizcaya. Kanain na kayo nga dangdangan, kahit makaparagsak kayo nga duwa. God, good to see you back. God bless from LA, California. Yes, agyaman kami po kada kahit Los Angeles, California, and hope to see you soon. And magandang hapon po ng linggo, Karuba June and John Mark. And ko Sir nan. Pabati nga po sa pamilya ko, sa asawa ko, Judy Ann Borja, nako si Jailin Borja. Hello po tatay Rizalino Borja at nanay Nenita. No, maminsan nga ag-text ka balong ka katendo kay nakadto nga Borja. Maminsan to na di Borhan ha. Maligayang karawan po to Attorney Nikki Jane Suba Isla. What's that thing? Apa ya? Hindi ko ti XFM, hindi ko na makikita. Okay. Maraming salamat po mula kay Joselito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Okay. Uncle ko ni Fred. Kuno na. Fred Borja. Puro Borja ti mabasa ng kami ni Agpapada. Watching from Santiago, mga idol, from Rosemary de Vera and Marites Baltasar na yung Bangal daw yun. Ditara kasi kaman jay si Siwit. Salamat idol. And hello to Antinelli Mariano.
And Roland Cabrera, hi mga karuba. Pa-shoutout nga po dito sa San Fermin, Purok 7 sa mga friends ko sa Facebook. Ano na. And nembang nga pangal daw yung manong June kaya natin nga JM watching from Camus, Isabela. Okay nga Rod, ada kami mo nun dito yung 104.9 XFM Santiago. Would like to thank our special friends and of course the following sponsors. We have Manang Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Daniel and Elisa Cabal. and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Yan, Miss And, Charity Llanes of Porterville, California. yes, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. syempre not to mention CJ of Baguio. So alam nyo ang dito numberan nga pag-text nyo namdaman to nagpapugto kami ta we have a lot of sponsors. Dito lang nga po 0905-808-1259. Mabalin nyo mo tanti tumawag no kay you apo ti ko mablao ti live. Wow. Anapay balong ti kantaan ta. Aji pengen eh, Pacific Star. Adan naman. Ayo. Anta nga ibusin ta amin. What? Okay, kantaan man da jay sunatang favorite naman ang Corregina. This one. Puya pa shoutout man tas dain ang kantatang ko para kas jay isam nga kanta. Mga ni ading munalim. Aglinipatan ading ko jakon marik na inka ba nagdungo na umakon nga kururay agpadpadaan ti isa sampet mo aglinipatan ading ko ituro teret ko sa empapanaw mo bidut ti araba ako takay kayat mo me iti umadayo pawilan ka tagandat ko ngagden na takuma angem inwadag na semkino na aguraya inggat makaurnong ka pawilan ka ading ko pawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na pawilan ka tagandat ko ngagden na takuma angem inwadag na samkino na agurayak inggat makaurnong ka pawilan ka ading ko pawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alin lipaten tan karing karita waswasentan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya pawilan ka tagandat ko ngagden na takuma angem inwadag na samkino na agura
payak inggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Natangsit nga talaga lagi kita nga panagkan-kansyon mo balong. So nga natangsit mo lagi kita babaeking ka. Kumusta gayam din ko? Awan na nag-text kanya mo. Hindi na panantang na udi nagkansyonan. Awan ka no. Talagang you remain. Okay, 71 na niti agbibuya katata. Biglang wadado. So keep on sharing our videos. Taag na na yun. Iti regtada. Iti pagayam yun. Nukas nga ato ti dumdum nga kada kami. Kaya thank you magayam. Kata kita umay nagbuya kada kami. DJ San Sebastian. During the last night, the wake of the late Tomas Lalakisan. So amin nga may nagbuya. Thank you so much. Amin nga may nakipag-rig na kay iti pamilya nga pinanawan ni Tatang Tomas. Aglalo kat talagang anak at ado mga taga San Sebastian na imay. And ayan, once again our condolences to their families. Kitang and Lolo Kizan family. Ana. Okay, awan pa iti pangablaaw o mutitawag pero adong mo tagbibuya. Well. Kasano nga wada? Watching from Lalog, Luna Isabela Carua para kasi kusilapan ka from Lord Aizen Esteban. Medyo paulit-ulit gati kang tatabalong. Awan nag-request sa bali na yan. Oh, mad. Okay, di bali. Kababayang Hill, pasyarat kabsat request kamanjay, dita din nam. We have a caller. Ayan, ikanta man ti kung daway dito yung caller. Wait lang apo Wait lang, i-connect ko lang. Ang naka-connect pa. Good afternoon. Ay, kasabit ka na yung karuba. Go ahead. Palimadlawak man karuba. Iyam among pa'y tabagbagim. Sino da ito? Ay, sagni ka karuba ni Michael Puermo, Dentid Jill sa nga radyo karuba. Sige, Pabalin sige. nga, pabalin madlawak. Mabalin. Madlawak man ni mother ko ni PC Puermo. Tagtamit ti kadkato ni Manang Kumake sana naungit. Tagtamit ti anak na ni Manang ni Ryan ni Puermo. Tagtamit ti kanagamit lang karuba ni Kwa KM Jerwen kini Manong ko Marcel. Okay, thank you. Tagtamit ti kadkato karuba. Wala na nagdagti sonata. What? Ate man kagaroba, ate man isagot ko man tigat ko kasilabang ka. Sige. Thank you for calling Kusilapang Kamalaang. Okay. Kablaawam man, manong, ni manang kong Joanne Josel. Ano ka? Judy Ann ko na. Judy Ann, pati jay ka nakak nga sulpeng isuda Ashley Kate Urbano ken atay Boy Urbano. Sika saka ni Jorens Tabunan ken Jorin Tabunan to ng kablaaw Jerwin Mateo. Hoy. One. Sudan. Ulit-ulitin to ti ag-text and payment up no lang ada basaan ta. Orayin nyo nga pumuskul man yung listener may hang kain to nga makateksan. So nga samantala inyo nga na-impis by. Yan, pasyarat sa anak ko na si Johanny, birthday niya boss. Johanny. And yan, magpapatalastas na naman po tayo. Sige nga, nagsubli kami with the song Kusilapang Ka Karuba after a few reminders. Lang 104.9 XFM Santiago City, exciting! Isupaya. Yes. Hindi
pumasok yung kabel ko nga. Jay. Dati FDD ad ko na natin nga kasi ka ni. Kanga pumasok. Ay, Madi. nakapoy ka nga talaga. Ajay, aminin mo latan. Ha ha ha. Ako, nagsarding ati kwata. Talaga nga madi ato'y kwata. Ato'y camera. Oray niya kabel mo. Sarding kayo mo talaga. So, gubit lang. Enter ko ulit. Pasensya kayo na karo ba? Iyakar mga tao din eh. Jay, yakar Jay. Arsi kasumlo to, detakwan. Ayan, RFMI tayo buksit karuba. When no tayo nalawang nga kanal. Regard Skin Mones family, Realisa family, Kadali family, Candy Vera family. And Castaneda Flores mga na imbag nga oras mga idol para kasi man ti iliw agyaman ken pasyarat ti amin nga taga Saranay Kabatuan. Thank you. Siguro ka, Ayan, ang madadto yan na basitan. Jay. Roji mga bat idol na imbangal daw kablawa man ni Inang Gloria mga bat para kasi ay agkasarak. Thank you idol from Roji mga bat. Ayan, dating na po yung request nga kusilap ang katatay pa ay. Ito po ang tenta ko. Apo da kapina. Imbagak metken kay di anu gandat untuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na day di daw apin malaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawin net ati naglabas niruruwam ko tinagwayas sakbay ang nalipatan ka namin ano ak nagparparik na nga kumabiyag ko ang subli kang hindi naklata kinikita intong nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka Jackie Chan pa You look like Jackie Chan, but you look like Richard Moore. intong nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawi kan na ang biris mo't nagdidutang I'm sorry damage has been done digmet impagar sa en maituran balay diget masalakan kalpasan nga siya ken panawa intong nagsarak ta
A song called Kusilapan Ka, written by yours truly under my production. Thank you so much, Balong, for singing that piece. It reminds me of my revenues. That reminds me of my revenues, I should say. Okay, anati ko na dito na lang iti 50 pesos. Ayan, thank you so much. Castañeda Flores Yes, you can always share your blessings karuba. Dati makita mo dita YouTube me dati kuanam. Gatad na ta. Hangad mo, kami mo dawat pero ano dati mang tad agat pagyamanan daklaon nga bahanag data nga maurnong into no katapusan. Ayan, hello, new subs from your channel pa, watching and listening from California, from Helen Lucas. Wow, And California. Halsonite, the guy in black, look like Jackie Chan. And he But sings like Richard Pone. yeah, Yan, Richard. idol, pasyaw naman kadagadi kabagyan mi, Jay Valaon, Launyon, the family comrade, comrade, Madrid. Oh, Paragas man idol, Jay, Pipit. Yan, Pipit. one Pipit. Is that really a request? No, Jay Pipit, ko naman. you're kidding. Yeah, Elo Crooners at their best, and car, from Halsonite. Awan makita nga Pipit nga request. Dito na, Roylan Sepnyo. Okay. Yeah. Sige nga Rod, as requested, mabali na kapo. And once again, thank you so much, Kabsat Castañeda Floresma, for your generosity. Pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahon at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipat at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong lumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Lalala, 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 may tumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Lalala, 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 lalala. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Lalala, 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 may tumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Lalala, 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 lalala,
Those are great Filipino folk songs written by, teka mo na folk song tawag na yan at adumot ki lyrics na nga minunay. Were written by Levi Celerio. Hindi nagaramit iti ikaw lamang ang aking iibigin na may bagong silang. Aramid na pwede jay mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Pilipino. Ang gajay, iti kansyon ni Levi Celerio. Ang Pasko ay sumapit. Ayan, ado. Yeah. Ado, iti insurat ng sonata isong national artist ni Levi Celerio. Nga, tatang teacher ko nga ni Ma'am Olive Celerio. Kita matay so nga iti kapsa na ni Olive Celerio kat ni Joey Celerio mo laeng nga para drawing mo ti comics idi nga hiwaga kada kwa. Uncle na ni Aliwan. Uncle na ni Suzuki. Suzuki Celerio. Celerio. We have another caller on the line. Good afternoon. Ayan, medyo kapsutan nyo man pa si Data Radyo yung kapsat. Sakbay nga tumawag kayo, man. Oh, hangko tuloy maawatan. Oh, my. Haan at the data, basta ikapso mo pa ita radyo. Ay, sa radyo. Okay. Hello, sir. Napigsa ta radyo. Umatayo ka lang ang radyo, Uncle. Okay, sir. Oh. Nangkal nga libid sa ato, ya. Sir. Ginulog ko lang tayo ko, sir. Tayo ko, cellphone na, sir. Sige nga rod. Iya da yung pa ita radyo. Pigsa. Yun, sir. Okay. Pagka si kalsada, Uncle. Okay nga rod. Ako mablaw kan, kapsat. Kablawan ka mo, sir. Tayo nambang alaw mo, sir. Tapos kita kakatapitan. Kablawan ka kita gagayam ko dito. Di, kwa, Pedro Olivaid. Dari, kwa, na Konjong Urbay. Lando Takayan ken ni duman ni ko apay ni Choco. ni ando na lipatabot sir duman Is Choco. Mas nalalayang nangkal nga Pedro, ah. What? sir Awan, naabak ka kani Pedro Libid. Nalabid na dyan nga kayong doon. oh sir balintag request While, Lagi pang paikar na niya na ganadya yung apelyido tis Choco. oh siyang ni Camilo sir iso na ti Camilo is Choco. Ay, so si kada dya yung Uncle ni Camilo is Choco. one sir Yeah. tay request ko sir tay kwaman tarong man adda Taraw. Taraw. oh sir Na-eprito mo tatabi kaya. Na-eprito mo. Kadim kati okra. thank you sir Okay. Uri hami nga kanta da di aktualita. Kanta ti babae da di tarong. Iti kang kanta ini dyan Mark di pitaka. Ibisok mo di tarong di pitaka. Wen. But Iti tarong. Walit pa di tarong. Arat mo na na di tarong. tarong iti bigat, tarong iti elda, tarong iti malam, latang. Nag-recruit na si tatay ko Pedro, kaya na siya may libed na taga Biskaya. Adita. Kabagyanda? Tatay na mismo. Wow. Okay nga rin kapot tapang babae di kanta nga tarong, babae ti kang kanta di timid ti kanta emi para kada kita. Tatang naganatatayan. Camilo is Choco. Camilo is Choco kani sino dyan? Uncle Pedro. Pedro Libid. Okay, pitaka. Saklutan, ikan na mapirit-piritin. Pagpagpagyan sa mo ikaut-kaut, pasaray ang kairit-turit-tuok. May kaabigat asinirip da ka, nasdaaw kang tilangana.
takita na ngem nangisit met ngarut itilaw-law na alwadang mo ading baka makita na taan amuyen itiyag sapa tunggal bigat ngaing kakit kitaen tapitakan ang nasinlen pitaka dayta nagmayat kit din dayta nailanganan nagabot nagpisi dayta tengana tapitakam a nabasa pitaka dayta nagmayat kit din dayta nailangana nagabot nagpisi dayta tengana tapitakam a nabasa may sa abigad asin nilip daka nasdaaw kang tilanganan nagputengkit din aya day takita na ngem nangisit met ngarut itilaw-law na alwada mo ading baka makita na tama mo yan itiyak sapa tunggal bigat ngaing kakit kitaen tapitakan ang nasilen pitaka dayta nagmayakit din dayta nailangana nagabot nagpisi dayta tengana tapitakan ang nabasa pitaka dayta nagmayakit din dayta nailangana nagabot nagpisi dayta tengana tapitakam an nabasa pitaka dayta nagmayakit din dayta nailangana nagabot nagpisi dayta tengana tapitakam an nabasa tapitakam an nabasa Iti orasan na karuba katala una iti aldaw isong agsubli kami kabayatan na po ay kalpasan ti sumagmamano nagbaliwin ti panawin taadda kami toy XFM Talaga nagbaliw ti panawen ta nagbaliw kami ti pagtaingan ta adda kami manan ditoy 104.9 XFM exciting Wen karuba mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales ken kanakanyo John Mark Pastor Wenno the 4-decade duo kada Domingo manipod alas 12 iti aldaw aginggat alas 3 ti malem programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Lucano maawis kayo nga rod nga makipagtaeng met kada kami Dito'y lang 104.9 XFM exciting Isupay supay Yes, and we have a lot of requests dito YouTube balong. Ayan, so nga kita man basit. Tipag sayatan na, patasin taman nga may saan nga itad. Ngam, ipagpakaw namin apo, na medyo nasapsapa kami laang out itatahing, gana alas 2 laang tada kami manen, tada tinasitsita nga papanami. Ayan, di bali sumulit kami to na next week, oray gana alas 5 tayo dito. Ayan, okay. tatalaang medyo isapsapa mi ta. Kahit kung itulod di barok di Nueva Vizcaya. Sige. Awang. Idol, pwede kayo mapapakinggan sa kawayan. Makar kami na po. Ito ay XFM 104.9 Santiago City. Exciting! Dito iti baro apagtaingan mi na po. Tasa sidag kami di Jay Ramon. 10 minutes. Villa Carmen. No, medyo naragragi kang agpataray kay 10 minutes lang.
Ngano di medyo kalang saktong takbong pogi. Chill ano pa nada. Takbong pogi. Ayan. Naimbangal daw manong Jun kinating Jem kablawan man ni manang ay ni nanang ko kan ni Attorney Chris Venco. Mark Cruz, Kenneth Reyes, ni Lorely Katakataka. Ag-request man ni Damag man kengka. Thanks karuba. Pasyarat ulit idol kadagiti Tagimakon family dito Purok 6, Malini, Malvar dito Santiago City. Aglalo kada uncle ko Samuel, uncle ko Bernardo Tagimakon, Agyaman ulit. And Jairus Lagisma. Kamusta idol? Ayan, okay kami lang matapos. Sige nga, ayan. Kablaw, Amanda, Mama, Ken, Papa, Mary Ann, Ken, Ruel, lagi sa mga idol. Para kasi manjay, agpakada akong biyag ko. Salamat, idol. Da kayo manan, diri 104.9 XFM Santiago would like to thank our special friends and the following sponsors. We have the Pacific Star International Employment Agency para kadikayat na po gubro sa Jebel Lasio Taaw, kaskumada jay Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, apo please visit their nearest office located at Pacific Star International Agency at Alicia Isabela Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay. Alicia Isabela in front of Our Lady of Atocha Church. And of course, iti Santiago City, iti branch na dito ground floor, iti Navarro Building, Maharlika Highway, Villa si Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. My alma mater. Yes, with POA license number 234-LB-110518R. We don't collect fees. Dati tandaan nyo. And beware of illegal agent and recruiters. And of course, we also have Rainier's Private Resort located at Purok 3, Barangay San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air condition, and the whole filia. Once again, Rainier's Private Resort. And for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page, Rainier's Private Resort. No inarke lang mo talaga tata Rainier's Private Resort ko na amenities. Amenities, amenities. As requested, John Mark. Nakaw! Aji ko malataktusan, madik ko na yung ako dahil ito damagik man ka. Ito magaling ganda. Sikaman? Pugpug to version, kapalit. Our own version. Manken ka, noy ayatin nakmetlaen. Tangamin jakakap na ka, no di sikatay mangisawa. Adu sayang guseng kasla dinak paggugustuhan. Takina ng kanpay, jak may bagay tasadiyang. Sikaman! Damagiginggan ka, sinagpod nung adata puso. Tay ka di madamdamag ko, when usyak piman ang nanumo. Kaya't ko lahat manigurado, kaya't ko tayo napaypayso. Tanarigat di maikulbo, no manglilimu ta ayat mo. Aniya ka di ang paiso, alogar ko'y ayat ko. Aniya ka di ka ikariyan, nga pugno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko, kinalpit tanakin mo.
tay kadi madamdamag ko ano siya piman anan mo kaya't hulat manigurado kaya't kutay na paypayso tanarigat ti may kulbo manglimo tayat mo Anya kadi iagpayso alogan tuy ayat ko Anya kadi ka ikariyan nga punoonay a puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko biyag ko kinaulpi tanakin mo Anya kadi ti agpayso a lugar tuy ayat ko Anya kadi ka ikariyan nga punuunay a puso Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko biyag ko kinaulpi tanakin mo Ipatay ko biyag ko kinaulpi tanakin mo Okay, ati tawag nga tawag abo. You may call us now. Ano dati kahit mong ipadanon. Ngayon, eksakto nga itong tawag ka mo. Ano dati kanta kasi ay na eh. Ay kami masong batan. Okay nga Rod, tumawag kayo 0905-808-1259. Yan, wino agpa-premutan. Namali na ta Yan, sige nga Rod, lalagyan niyo po with your name, age, address, and Title of the song, your name, your age, and address one. Oh, madiksakit mo Send nyo lang pagsisinuro. ako dito ay 0905-808-1259 Yes, ingana after introduction lang dito. After introduction, tawan ti simong bat, awanan ti mga baka. Nga madan sa mga tawag, pabigyan ta. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Kasi medyo naragsakan sa unay. Ay nako Bigat pala dita, bigat pelang, nagtataraog. Ayan mo ka din. Ite Cardon, sir. Carden Isabella. Okay, go ahead with your greetings. Pa-request man, sir. Adi basol ko kadi. Okay, sige nga Rod. Sige po. Okay, thank you. Kanta kami naman sa basol ko kadi. For Yan. the meantime, agpapugto kami pala ang iti kanta. Hello to Timinda Sabado Yes, Buy Jay HD HD. FM Okay. Ibagam, ni Lakay na, ni Jano, nagsapa, alas 4 nga napan di balay tatay bigat. Ngapay ngay Birpirok iti agtakaag na karing riniing na kami ti tawag talagang masapol na kano iti Pato? Hawaiian dress. Paparan na ya. Bato napanjay Sanchez Mira. Apo nagsapa Sanchez Mira no Santana Sanchez Mira. ano yung brand niya Di ka mo no nya ti ko na guest iso nang dijay kay masapol na kano unay iti Hawaiianen kay pagkatangan arutata natadala nga baga ako na unggot pa dijay ang sumungad na may sira nyo kumakaroon ibag ko nang tato ti sizes ko nga idi nagigay Hawaiian di yan na tinaburot na dajay ko blue ay bololo tapos nakakita pa iti kalugong nala na pati di kalugong dijay Ay, nang. Hawaiianen. Okay nga Rod, teko namin tatayan. All you have to do is text yun lang nga po iti title na dating nga sonata with your name and your Age. name, age, And address. Ngayon madik pa yung mabirukan. Title of the song, your name, your age, and address. Partakan mo, patalastas naman. Dating nga rin. What is the title of this song?
Once in your life you find someone who turns your heart around. The next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still waiting. Even though you left her way across town, you're wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Arthur read us as it pleases. All of his life, he's master's toys, but deep in his heart, he's just a boy. Living his life one day at a time, he's showing himself a really good sign. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Okay, that's simple. Ayan, kat ang sabli kami doon, sinututin ng apakabaw. Kalpasan, ti sumagumanong palagip. Ayan. Adda kami Toy XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Dito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back in your show with Idol June and your super iniidolong John Mark Pastor. Ayan, Oh. halata, di ba? Tanang halata nga medyo nakaklis namanan. With your Manong June, ay karuba June, and karuba mag, dito lang nga po, numero 1 itong programa. Da kami manan, dito 104.9. XFM. Exciting. Exciting. Hana, DJ, sige man. Padasin taman nga ibagaman, DJ, exciting iti yung pinakawalang ganang emotion. Sige. At da kami manan po, dito yan, numero 1 itong estasyon, 104.9, Santiago City. Exciting. Yan. Gusto ko yata yun na parang patay talaga. Anyway, atan na nga baga na po. Yan di pa pugto tayo. Mga bakit 100 peso load. Iso naman iti Jibangiran. Gibangir. Well, iso da malata nga isukat. Pero naaba tagi doa. Agi top 2, top 3. Ayun lang. Naaba niya may isa. So nga tawagan taan na. Okay, no sumong bat. Swerte na. Numaday. Malas. Yes, hello. Good afternoon. Ay, good afternoon, Mat Karuba. Ayan, ti address mo. Lapas po, Kabatuan. Lapas ka Batuan. Umabot dito ti signal me.
Nanamutay tulungan pa. Medyo nakarasakas. Medyo nakarasakas. Data radyom ti Pirdi. Ah? Intry ko kayong tarak-tarak karoba lang talaga medyo nakarasakas. Hoping na Oh. At yung amin signal ti radyo may kagpilpili. No napintas talagang napigsa kumamot ti kwa. Signal. Hangga siguro ako usar ti Kojic soap, ana. Safeguard. Safeguard. Anyway, ang awang ka lang, congratulations. Sikatin na nga bak. The title of the song is? Arthur's Team, the best that you can do. Yes, bye. Arthur. Arthur. Wow, ni Arthur kanu ti kimanta no. Ha? Madi ka ni Arthur ti kimanta. Ika po ta Arthur's Team ni Arthur ti kimanta. Ano siya mo kayo doon? Arthur, it's Peter si Tera. Ni Peter si Tera I hanggang ni know. Arthur. So once again, congratulations. Your name is? Daisy Alima po. Yes, Daisy Kuchapin Alima. Ore mo kanang Alimas. Kuchapin amumilatan. Congratulations, kan kumablao kan, deng. Pagwitlatan ay doon dagiti kakaroban mi dito'y lapas in tananay kini tatay ko ay so the Mr. and Mrs. Dino Kuchapin in paplay karobatay Uncle Berting. Ay, ano talaga pahabol na nga request. Okay, thank you. Thank you. And congratulations. Apo, dito tinangabak iti 100 peso load. Lodamon balong, sa kata i-prepare ko da jaya request nan nga Uncle Berting. Haha, datan. Naibatam tayo cellphone ko nga dandan ni masukatan ti iPhone. Ayaw, 14. Madi nga 14. iPhone 4. Madi. Nga po tagudo-gudo ka iPhone 2 palaeng. iPhone 2. hulugan. Makumpleto ang tulot na Tinagay Gcash na dito yung Gcash. Gcash. Ati bayad mo. Okay nga Rod, here is Uncle Berting as requested by the Kuchapin family. Kuchapin family, kung ako sa Jaya, La Paz, Cabatuan. Parabang no agrit, apan nagugkot iti kamutin, mangisaang sa agiwayway iting wangin. Nagagal niyang kabating, natari pato iti dingwan, pagulitangan naskan atulada. Awan kanyan at panlug, inalolata asumalog, uray makasinit pa itik pudot. Nakaragkad lapta, uray adda sa gubanit na, agpastor nuang ti panagkainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat na ti malaman, dati kaya't narumang ay panagniyagan. Nalpas tiraraapan, at binok manti panggadalan, alatiro ta, dandanin panag-aapikan. Ngemapay tanariday, tabagam nalpay, iti naamuan, iti presyo, iti pagay. Di Uncle Berting, di pa'y umisam, na pampaykit di nakiinuman, gib ko na sumulit ako nung nagskrape. Sumarunua panagtatalon, raep kan sikakat ng maton, doble pa'y presyo, metem ti abono. Awang pakita ng regasyon, di gasolina, iti padanom, di Uncle Berting ng saldang taltalon. Ket di rin san masakang, tadong makalan ti pamilyan, tatay barunang agbasbasagat ng asawa. Nagsakti pa kasar na balsedito'y balsedita, gem na lako ng tay may sanga ektarya. Yagaro! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, anyarigat di matlarumang ayer. At ang ako ko ni Uncle Berting, isupayan at papagatasan, alatiro maglawalo makayer. At ang may samalang nakita ni
may Uncle Berting nakatugaw kapkapela kamulan awanan iti matalon ina amin analakon awang paket kengkwan at mangtare paton. Parabang nawagritin na panahukot iti kamutin edi sumangpet si malibukag ni Uncle Berting dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita dakal na paliwan dagiti anak na iti kinagagat imaladakyan kuwana dan inhiniero, doktor ken abogada ni Uncle Berting yang atat obrana. Kasta ni Uncle Berting salah sumangpat na ti malemen pinda anak na apasiaren. Dalako ng tigdagdagana tapi nagpaadal na ngenitang mansyonan ti balay na. Sika ngay karuba amamum kat isuna ni Uncle Berting takantay isuna aramigan na ti amin kadatay nga anak na at si balitay kumamit kenkwana at si balitay kumamit kenkwana. Yeah, story of a farmer, Uncle Berting. Okay. And we have another Suyaab caller. Good afternoon. Hello. Hello, sir. Yang kalibid. Naimbag nga malam mo, sir. Kasama kabsat Libid. Gamin tatay sir, nagpaisoro ni kumparik na Camilo tatay, si Dial T Radio ke pinatisting ko kinyana, iso nga tamay iliwan kanumot unay kinyayo nga dumanggagan, na hana mabirokan kanu i-station nyo ke in dial ko di radio na. Okay nga. Tayo, sige, mabalimong kumablaaw kabsat. Kaya na kablawangan, ingungutas nga po kay Biskaya. Uwan, nag-chat iso na di jay, kunan na na ano ba ka na? Nag-recruitan ni Tatang ko Pedro. Si Ian Libed, kaya ni Tantan Libed, ni Raquel Libed, sa ti inang na ni Raquel. Kastamat nga kablawak, pero bigito nga dating agdengdengag nga kwa tayo, Sir Torbulaon, ni Panjong Orbe, kini Abalayan Gater Posidio, ni Elsie Domingo Valdez, kini Glory Pagaduan Salayog, kini Noel Isguerra, kini Estrella Karandang, ni Mauday Kablawak, ay kumparik kasay ni Kumari Camilo, Pari Camilo, o kini Kumari Candida, ati request ko, request na kano nga, adi kano NC Waltz, kantaan nyo ta agsalad na kano, ta duduwada mo kano di kwartoda. Naku, sabalin to kasalaan da. Tennessee Waltz. Well, tadi ko na konser, NC Waltz, may iliwan na kano namang dengag. When kabsat, sige ta, tipaag na ta. Okay, pagyamanan. Thank you. Ken umantabay kay lata kada kiti pagayam yo. Ayan. Balong Tennessee Waltz kano. 1:30 sa Di ba buwan, tatoy? Awan sa. Dan sa in-arrange mo ide. Awan ay nareglo pa. Tennessee? One. Ay, pagkasarakam sige man masarakam. Tennessee Waltz na dan areglo ko na kan awan Ito na kwantam kay ken tao. Ayan. Tennessee. Awan titini si Mandong wala pa di pa nagagawa. Double is mandong. Baka single is mong nilagay mo. Tennessee double is. Huwag mo akong subukan. Wala naman yan Tennessee Waltz.
Tinisi, wala. Pag di mo nahanapan, Aba di, Diyos ko, giatay man dong. patumba. Sandali lang man dong, sandali man. Ni Hoy. Ayan, tugtugin ko na lang. Itugkil ko na lang. Bilisan mo. 2 minutes na lang. Hindi, oreta ko. Patalatas na. Masapol ta dating katagor ka. Kung jay trumpet yan. Naku, nagadayo. Madi magawaat tayang mo. Hindi magawaat. Alam niyo Bass? si Kamo lyrics. As requested here is Tennessee Waltz Bandung. Salahan na kano. I was dancing. Nagpapa. Ang pwede lyrics na. I was dancing with my tongue to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friends told my sweetheart from me. I remember the night in the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I've lost my little darling. The while they were dancing, Playing. the beautiful Tennessee waltz. I remember the night in the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I've lost my little darling. The night they were playing the beautiful Tennessee waltz. Agsublay lagi di pa kaya mi alpo. Kalpasan ti sumagmuano nga palagi. Okay, pasensya kayo na po na pinutot ni John Mark J. Patras sa Simbo brother. Diyan na i-play na tatayin. And anyway, agsada kami iti maudi apong quarter iti programa ta. Teko nami ito tayo nadaabo lang ti napateg nga papanami iso nga ang gana alas 2 kami lang ti malam. Ngayon to no next week apo ket sobra amin to matag programa. Ayan, nga rod maudi nga quarter and thank you so much kada kita imantabay kada kami dito YouTube. Balong kita man no sino pwede kay mo nga nakablaawan ta amang ano agtampo da. Ayan, nagar ka pinagkasta niya. Kasi nga Pandala din diba? pangkajay. Live. Live ko na na. Ayan. So, damo lang niya, oh. Iso da pala Van Edmar Trinidad, Bragas Manapo tayo kanta nga laglagi pam. Idol Estorco, District Tiga mo Isabela, Gayam. Ayan. Shoutout loads from Ma'am Gladys. Ayan. Iti Manila.
Gladys. Ayan. Mamis da kayo. Dito ikawayan. Kawayan ko na. Kanya ngay nga rotot na. Kaya dati kami sa Santiago nga Roden. Baliw nga talaga di panawin. Aha. Tanda kami 2XFM. Ayan. Jobert is Torco. Nabaga malam idol pa shoutout na kaman dito District 3, Family Agari, ni Evelyn Balao, Ate Myrene Pacurza, Ma'am Eva Bareng. Salamat idol para kasi kanta nga Yellow Rose. Okay, isong orti tiraan ta. Kanta tagay pasok akti ko ni. Para jinti sumarno nga kan. Sa dibang gana alas 2 lang. Yellow Rose. Okay nga road. Dati abot single rose, single Yellow Rose. A single Yellow Rose ko na na. Okay. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. There's a smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? Did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, living through our love away? Why did you live a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ayan na yung pagkamalam yung amin mga idol. Pasyarat amin nga taga Rizal, Alicia Isabela, para kay Steve Tumeng isagot ko ini Deo Nera, Di Deonera. watching from Calgary, Alberta, Canada. Salamat. Deonera tayo muna siguro ko. Tajita pa lang bangir. Siguro Ni brother Deo DJ may isang... Nera pili na. Deonera, wen. Wow, siguro one. Naimbangal daw mga idol, Uncle G from Itchage. And para kasi muna po tayo kantang alaglagi pa. Ano pa ba dito? Amelia Azuero para kasi naman dyan kantang long distance ngayon. Thank you and God bless. And Jo, nagkawili na yung bangal daw you. Karo, para kasi naman dyan kantang she's gone. Para kinilangay ko watching from Alfonso Listay Fogao. Kuntaan. May sapay nga ron nga sunata. Ano pa DJ kantaik mat bago nga kumansyon di kanya. Tumang.
Okay, Tumeng is requested, and then after that, she's gonna na our last piece. So, once again, thank you so much. Apo, kada kayo, mantabay. Pasensya kayo po no, medyo Bay mabitin bagakon. basit tata. May bagakon, okay. Ay nagtangka na tumen tungkol at babae adunteng kun di adik tiga damdama lang inag-idang kaeta. Ay nagtangka na tumen tauray no text makipinagaganen pasaak lang itinlo kaya't nan makipalo sa kamangan tibalo. Kakastat kubrak kapsat oray idamdaadang asawa single na pa'y kunkunak jak manamuno apaya patsenda heto aduma iti biktima kandaman balasang ken balo patulak ang nimteng didigrata tananakak no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat ngayon di Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sa nikwan, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengan, amang aglong kaniya. Ay nagtangken at tumeng tanagat at inakapagpakanen sustento at karno koros ngamen no jak ite dagyanak natiselda. Ay nagtangken at tumeng ngintang tani akmet nga akbekelen tep pa ek ti babae nagrigat na tatag yan nahilig ti babae. Ay nagrigat ngayon di Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sa nikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengat, ang mga klong kaniya. Nagrigat ngayon di Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sa nikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengat, ang mga klong kaniya. Yan, nagreo-reo tayo totoditol. Mabaling ka pa ng misbong, no makasisbong ka. Sunod. Tayo pa yan.
to blame. I was so untrue. I can live without her love in my life. There's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, girl. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady, oh lady. Won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady, my heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to Santol Plus Herbal Capsule. Ako si Jelord Corcuera dahil sa